Nazdar. Brinzové pyrohy si dal? No nič. Takže gong bao z hovedzieho. Najprv nakrájeme na plátky a potom... 我已经跟议长放在这里，可不可以请议长他们向你们吹吹风？ Naučíme v poriadne dobrej sojovej omáčke. Fajn, dobre. Ale koľko tej sojovej omáčky? Soy saucer. 中国政府高度重视人权。 Čo? Nie je veľa soja omáčka, nie. Stačí ryza, ocot a bambus výhonky. No dobre, ale ako sa to stane pikantný? 为核心的和谐社会，就是充分体现了人权自由。 Do jedla dáme deci vína i vypijeme liter vodky. Tak je pikantné. Tak díky. Počuj, daj si radšej tie pyrohy. 谢谢你们。 A ty vodku.